ndakucinga ngawe. Kodwa yintoni isipho? Into wena mntanami, ntoni kangaka? Ansaba wena ufumana umuntu njengawe. Ansaba wena ufumana umuntu njengawe. Ansaba wena wasola ukuthetha abantu njengawe. Abantu abazokushila abanabadala. You talked about how to pay about yourself. Yes. So I didn't tell them. I buy content. So it's okay to listen to them. Andiyazi bamna ngicabanga ntombi. Andiyazi. Leyo sithi siyazi ukuthi singaboni kwelihlabathi kodwa Thixo sithembele ukuthi kulungileyo. Sithembele ukuthi And ke wena Thixo iSodoma neGomora wazitshisa bawo. Ndivuma kamandi ngo-Olifatamu. Ndavuma kamandi ndaqela insingizina. Ndivuma